Sibingelele sibamukele kona ke channel yithi i-TV yakho engunqa phambili ekulethela indaba ezidle ngokujiya zabalaphi bendabuko abahlukahlukene sila ePola Park isifundazwe eMpumalanga igama uCelani Enoch ngivakashele la uDokotela uMntondo Dr. Sikunjani ngiyabonga asekela abantu abaningi ngendaba isithwalo nje sike jikayo isithwalo ukuthi isithwalo uma ngathiwa umuntu ufuna isithwalo akanalo ibhizinisi futhi akasebenzi singakwazi ukumsebenzela isithwalo hayi uzakazi lokho ngakwenzeka lo akusoze futhi kwenzeka isithwalo siyangukuthi wena unani ufuna uma ufuna ukuthwala ukuthi mhlawumbe une-tax shop mhlawumbe une-market nibe kanjalo ufuna ukuthi le market yakho iphenduke ibe store udayisa ukudla ufuna manje ukudla kwakho bathenge ngeningi hayi ukuthi uzozuza ukuthi nje wena ufuna ubathi uyabuka impilo yakho ayihlangane empilweni hayi angahambi gijima ngothwalele imali ngeke kwenzeke ngoba wona lokuthwala akusiki ukuthi uzothi nje ungabhoreka nje ukuthi wena hayi ngoba ukuthi nga-3000 ecabanga ukuthwala ukuthwala akukho kwabo 3000 ukuthi awukhona kwabo 10 masikhuluma ngokuthwala sitala ngabo 60000 kuyaphezulu ukube kushiphila ngabe wonke umuntu uyathwala phela ngabe wonke umuntu angabhoreka ahamba uthwala manje akukho lokuthwala le ukuthwala kadura impela shuthi nanokuthi uthi abantu akangathi umuntu umelele ecambalele embhedeni ebheke phezulu edliwa into phezulu siqanga isithwalo ngoba isithwalo sidinga ukuthi ube nento oyenzayo uma umenze lutho isithwalo hlukana nesithwalo ungathi nje ungabhoreka ngicabanga ukuthi ngoba ngifile ngibhorekile angcono uhambe ngothwala futhi isithwalo zingozi ithwala akusilutho isithwalo vele nje manje kuyahlupha umsakazo uzokufuna umfana mhlawumbe onabo 20 years na-30 athi ufuna isithwalo uzothola kanje isithwalo basithola ku-already ithwalo zehlukene kaningi khona ezibulalayo lokufuna kunikela ngabantu phakathi emndenini mhlawumbe 3 mhlawumbe 4 kuyashena ukuthi isithwalo sikanjani kukhona ezinye futhi ezingabulali kodwa ifuna zinemgomo nabo imbangela kwalona ukuze udinga ukuthi kube lento eyithilo oyizilayo kungasazenzi wena nje indoda uthola ukuthi manje sikhona isithwalo ukuthi idokotela sokuthi hlube ngathwali awusahlangana wena nomuntu wesifazane nje enhloko manje impilo yakho sokusebenza noma umfazi wakho uzolalwa isilwane impilo yakho yonke manje uthola umfana osemncane lofana ngaba nemali agijima amantombazana sibuye thola siyambulala uthola nje umncane ngasho ethi mayidlwana nokuthwala uvele kwakho abantu sebahlulwe impilo sebabadala kwamampungu impela uhamba omncane ukuthi uzohamba uthwala yikho kufana nokuthi ungumfazi ugijima ufuna ukuthwala ubathi uyabuka la kusebenza emashadini impilo yakho ayiphumeleli kahle uzogijima into ufuna ukuthwala ungathwala ngabe le mali unayo uqale nje ku60 kuya phezulu uzobe siyasithola leso sithwala phela nya kuzwakeleke ngaza kwethu ukuthi lento yokuthwala is not public place idinga ukuthi ube umuntu onebhizinisi noma ozobe eqala ibhizinisi ukuthi ufube nayo imali ukuthi mosilandele isithwalo uzoqala ibhizinisi noma already ibhizinisi likhona kodwa hayi mali ingekho akube ukuthi imali yokuqala ikhona noyothwala ikhona hayi uvela ukuthi akukho ukuthi uqala bese manje isithwalo sokuqala uthwala ukuthi ngibe nemali ke uvuke nemali amasaka imali igcwele amasaka nje sikhona isindala isithwala ukuthi hayi ngizawulala nje lapha uvuke imali igcwele ibhafu kusuke ukudlala lokho msazefana nokuthiwa amagundo nathotsha imali igundo wena uyalazi na ukuthi igundo layicola imali azwane imali igundo mawalivalela nemali zethola imabhispisi bese kuthiwa wena kuzobeka amagundo wena kuphi wathole esasendlini lethi imali udlala lokukhonza ilanga akunamali ezogcwala ibhabha isithwalo ngosilanda msazefuna usithethe okay nani business lakho akusetshenzwa kanje lakho akudayiswa bese sihamba sesiyandinda ke sifuna abantu beze bathi bathi kudla kwalapha ekumnandi manje chambe balena bazothenga yebo ukuthi nizofuna ukuhlala nje ukuthi uzosimali igcwele kwaba nanje ngeke kwenzeke lokho ukhathi okudlala mawufuna lokho ungwezi ngihamba odlala le angidlali nikasetshezwa lapha yanizweleke nganza kwethu ukuthi abantu abakulindele ukuthi basebenze kanzima bakhiphe ikhwepha abantu abathwele engibaziyo engibabonayo iningi labo abantu abangalali abantu abasebenza kanzima futhi ufuna umuntu osebenzayo vele isithwalo sikulekelela ngoba vele nawe ukhuthele nawe usebenza ngeke nje ulazy uzawulala nje wena yalo vele yabo
yasetshenziswa kunabantu abasenza ubusuku nemini indoda usenza overtime abaphumuli amabhizinisi abo ubone isevulele ibhizinisi njengoba ngaphumuli lapho nesevulele hayi akusisi isithwalo besebenza vula amabhizinisi amaningi but kusebenza kanzima ukuthi but bese siyalekelela naso ukuthi usenza ukuthi kube possible kusho ukuthi ngamanye amazwi senza ukuthi ube i-charity noma kuzoba i-gravel so nasenza ukuthi ube i-charity yayibona kodwa wena futhi uvela ubuhamba ngeke ukuthi wena nje ngizoba ngiboni mina kanjani ukuthi uhambe lapho nisilandele yina kanjani nifonele udokotela nibuze kahle uma ufuna ukuthola ulwazi olujiyile ngoba uyokwazi imichaze hayi cha isithwalo ongakwazi ukuthi usithole yilesi ngemali engaka nakhona akucebisa ukuthi ibhizinisi munalo noma ungenalo uliqale yebo njalo siyabonga.